Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Sembut Menteri Rangba Kejela bat UMLA kanar tiang ubas nyo bhalang dhar. Ha ka khat nriu trek ubnai jemang ula Plie ya kajaka trekam bapura jongka Krishi Vigyan Kendra kabadon ha ka shnong waejer West Jaintia Hills District. Ya kene kajaka trekam bapura kabatip kum ka Krishi Vigyan Kendra Agriculture Science Center. Lani ka ICAR Agricultural Technology Application Research Institute Zone 7. Lathmu kum ka jaka pedeng jong ka jingpentip na kabenta ka jingtip kabat hamai ha ka rep karyang ha ka jingpen roy ya ka sap bat ka jingpen priang ya ki but hamai hap deng ki Nongrep jong ka Jaintia Hills. Habakren kum ukong san ubas ni bhalang dhar ula banjur ya ka jingdon kam jong ka rep karyang kat kum ka jing Stad Saïan bat ka jingkentio ya ka sap bat ka yok ka kot hakithan nong kendong. Ula penpau baka jingseng ya ka KVK Jaintia Hills, kandon ka benta ka bakraw ha ka ban penkop ya ki Nongrep, lingba ka Jinghikai bat ka jingyo iki but thamai, ki bayadei bat ka jingpenon kam bakerpang jong kathan. Ha ka negasngi lapan longru ya ka jingpen sngotu sya ki Nongrep, halor ka project TDC NICRA lani ka Technology Demonstration Component National Innovations on Climate Resilient Agriculture ne ka jing ai Jinghikai lingba ki but Stad Saïan bat ka jing penwan dur thamai halor ka rep kabala banile persya ya ka jing kala ka sun beneng nalor ukong san ha ka negasni ladon langru ka Dr. G Pratibha ka Principal Scientist and Principal Investigator ICAR Central Research Institute for Dryland Agriculture Hyderabad Dr. A.K. Mohanty, Director of Agricultural Technology Application Research Institute, Kinongrep nalor kiwe. Kani man wagowi to na institute ni center ko kam hadu kata. Banyak dem ko sa thuk ko klam ni girong ba an ko wan na baru jalla yungi ne ba bod se ni du kecek klam ko komedi ko bo yo ga tu ga. Tak lori de tenu jo kita lori baik mudah. Tahu trailers anggom tigo kolam manau kalam udu armeni doni tangwa ipon tak hawro gitu ulang woro don ginong rep bojo ong bahenga nama mana ke di tiu baladep ngasundun gowe ke program apa nia kompos ni harum din labi Nongrep jungi bonsin u insting bagi kamrep don lego perluk jonga we8 na boleh school chua tangu usange no mari de metrik tengah jok geli yu barabor kai pitre menta tong ngam don jam don kam tang surep wo uang tang surep imat kata garep ndai ka kam. That is the problem that we are feeling always in the society that we are facing now presently. Penduduk tiak penduduk dem gue ignong yalam penduduk tiak penduduk dem gue ke sorkar wakamon upun sao tui ya kinong rep yung iwa myo sa bonsin haprai kam kinigi institute research center upun sao tui ni ma bonsin ibu chenong kedong yogi de yung dwajong yo krung ke sorkaru ukhud yalang upapure ikoni agriculture garip bedeng itv urep nongi yo krum ke officer one na silong imbay one gila TV rep TV pung to is a totally different subject and totally different matters. Ini kelamu doktor yung idekte doki dengan translate dekte yung you we won't say nila. Mto ujo usumbi manu waro itaw. Mto kajo kesisen mango waro itaw. Nete daw emkanu tip. Uwan usumbewi to hakawan gataw, uwan usumbewi to hakawan gapor. Naite dawat emkan kanila from the government of India ya kinigi institution ko he ni ko ni bentag agriculture. Yo man sigurap man perfect yo man gi educated farmers. Coba kuluk sakam na ngadam to warat. Ngatang wer kemalang am tiba don ni kana di bang mai pi. Tama na cibentan mo jo pesan mesti kertong mo mesti ada. Lagi jom seksual, lagi jom sektor. Kita tahu dan khana ini kan ini jo mesti ada man kasi nga tahu number 1 dan number 2.
Jaintia district wapsan ni besi ke daw nong ko ya daw man kasi nga to wa aru pipi wasdang la to na wa ajeri mamoy na kut ko mamoy na pala nga to wa aru ma sa ba de po da la school opsan si de to na ite por mi ke ni ya daw pet ke e price man ko business ka madun ni kasi em na ka jong ka experience em ginong reban mungkin mogi ki kan gina garep sa kon sa kti kita wangi Yes, ma'am, come jam ga rebe ka nongi. Ka tuto ka failure jongi we are failed to understand the importance of agriculture and farmers. There is part of the species kisimbe yung sarkar jo kun krep. Kaya ka problem gani. Bonsen ka problem na lain ka kongi ka organics. Kamu utung tabi mbo edawai. Miet bahag ging tunggu mi gibam gidi gisok kana mi kabayan ko. Ta problem ikam ka sarkar man Dunagi ke productions. Handai ai bila kedawai bila anda ye your production smart tang bona ang side effects. Naite daw em kan ka man research center. Penlut ke sarkar India in cooperation with the government of Meghalaya. Dadi ki popular. Bunsin man ye production na problem ye ka marketing. Memodai. Teng bulut bun daga bay ko penmi bani ko dai. Los kinong rep yung ini da wan ke scheme bun da kamu dong ke CM assure. Emi ka financial support ng sarkar. Kana mo lai Nongrep ya. Subo mo to ka jing lut ka jing tep ke bay sum bege nong si ke bay ke subo bi paglasan jar. Chiton. Handai kalo dai bi em go mi keduk usuh hajar stam to the loss. Tenete daw kami gini institutions. Kami gini guidance ke advance. Kam advance technology from the central government. Diwa incorporate lang yung government of Meghalaya, lembaga horticulture, lembaga agriculture, lembaga veterinary lagi wini department gue to ma. Ika ka man ka tamam kun mo production capacity. Emigavi ka farm share go permit pelenya po umroy lam kala chilak teliksi nom chilak bersan pa hajar teliksi kanit ka man pijan tiba pigal lembaga office over ati emigam gatela paila ay scheme po horticulture du greenhouse ketu la lembaga jimpura la tumbu yu joru sumbe chmada na gamni nong mimo emi por kwa slap duan slap tayap kulma emi por mkwa slap ko asini tela ya kulmari naite daw kami gini ki doctors ki scientists ki gaji hakawon dul tu lagi kam ginorap yun kali si wala jat start kam wa if we start with tip ye hair nto ka jo lade in man ni ki brun kum khain kore woni mo krai you become ni udap dio por mem gavi ki political party go jo klam kan tha mai pli gino krai gino ki lower classes Tamben kita ke pekoi pan kana kita ke lumyu ile item to ikre kana pito ha go sarkari there is no great jobs there is no lower job but ikre wala ada ya trog ile to ikre hi ada pekoi pan kana ile to ikre hi ada ai stu ile to ikre typically chong ha ni tibu ya wara play bagai important role ini Lamang driver truck ikar memrel yang bayam tay. Lamang driver truck wakit ko kit blow kit peri tay blow miyok yung tipi. Katay boring driver truck ya bakalabi basan. We should understand what is the importance of our labor forces. Coba orang kani lagi kurang kuih lagi em kalang kala em kata aku bawa. Kelemu waduk malik uta. Ada kamu malik wadu miyok kre itu tak OTP kata tak interrelationship angga dependent on each other. Ile ucap mi bon sen ki wadu jo kelam benji ko mahajon ni goyo. Igi goyo ko mahajon tok millionaires. Em farm share farm seniang em goyo ko bon hali di spa ken. Handai bon sen in jo em coronation jo em kata ke anur ke bichni. Handai kanen si ucap bito Hai wani mata klaim ke start klaim ke jitip klaim ke experience ipo chuan la
ke experience to kam ko bon sen ke the word experience to bon sen ma yo ki Nongrep ka ni ba ki mamulai school ki Plie mamulai pure ki but they got the experience from their father, from their parents. Jo on go start. The mistake you make every day, you get experience. And the experience you get, it's decrease your mistake every day. Happening do we don't even thought imam man go perfect. That emi ha ka one go on the field ki Nongrep, ki wala farmings, ki wala yaw lai hat. Lani hon wala ikam government launch bonjet commissions. Ka yes Mikhalia, ka hello Mikhalia, ka focus plus, ka prime up. Now khanai pimpam government kam ka yung ika sarkar to ko boy te. Ko perkat ko do tiak ni mentah gerik-geria. Warga tet pick up le tipin ng farmer. Mereka want spark lagi sarkar sponsor ko tak 50% the subsidy. Yo yo ko jor ko jeb yo imbi. Jo ai ko to farmer plus ko to 1,000 chkli how Nongrep. Untuk okay, kak wan spark lagi simbe yo butet. Kata dang perkat ini ngau chip ni saro di kisam ni na ye chongi. U fokus ni wais kama duna silang ngot gitu 1,000 ke fokus plus. Yo yo to ko porrep kali. Kini waro to handai how wara mahajon sao to ko 1,000 5,000 is nothing. How would do ngau ipi economic man. Em ge yung gum yo tangau tit ko man tiaw tipinam tip ni. Em ge yung kung mem sketang sepahajar le ten ongo perok bila economic man. Chen mi ke jinge kam tam hum yuto with downtrodden peoples. Pen you not ko economic man pi. Nei te daw isngau tho bi ke jinge upai ba. Ila pen mi ke bi sarkar ki jai. Pai kam ke CMLW kudang an gawin program ni ada so ngau chief ni sar state central library. Ai chagi dor ba chnong. Ang ta ay chagi kinro ko sa ko ka bo gym ko bo PT shop ko bo restaurant ko take it mo ne ba mi wai de ka sarkar ba kanong tani ka kong ustad ko kalam let im to apply school koni ka jingmo do ito focus on government job we are making blunder mistake ne ba mana mi study tip emi ka opportunity yo ga lar apply jam perite Kam apply kami create business. Kam create business apply kami. No issue on that. Hab emi ke challenge. Hab emi to igi fighter. Utok bro tau meliku em truk wadak ko biang. Ir Nongrep emi ke powerful tools. Tini kami batai hai ni prime minister mem Nongrep mi Obama. Mem kamu chong keris adori igi leader yang igi. Mem kamu chong ke yung di pau klur. Mem kamu apply school kon is a highly institution na de klembang. You pendak penbeng itu piki Nongrep way bang midi. You are the most important people in the country. Kabojen yung agriculture to de lakrur. Hari bun sao to bun wakil cuba betunong. Kanuksa iko rem jo timit ke sarkar ne jo mi padekten now kana ipito ibon sen the policy of governments ile bon sen jo do thia le mataw rem ne ba you bai permi biga cho permi biga jiap do yak do dan bidong snem si ba pol ga slap ko priara ko plak segi bor silio ile wan giskim go per kana gi tem depe Empor poran de jok de man so de man githur gi je bhane man ora chaya memwat het tang gedor train toy ile pu ge marketing board lembaga kerja kerja permanent bon se mana yogri no thet gi business corporate kse gi pinyotnya ki squeeze gedor kim kermau mo gi tres tom jong gi farmer hane gi knanya gedor tang kin yok gi lede ge profit na kata kada government ka step in no lembaga policy hak bede ke marketing board Kini waro to sang tu hane ke problem ten agadu begatkan. Myang ye dor tang yo dai tang po te dai do cha kan gi kon. Kata to jing ikam gudru. To dia go te. Miu len gi dia go. Nei te dau Nongrep ham do sang tu bakla pi man bi ke frontline ki chipai
yung ujak buru hagar country level ni borok ko ni te da yo ki ura kan ka office ni kan research te bi jimur ke men yung ni KVK kada kana bukto ringan ni na klik na ma ang gani bo ga bon sen chubo mutu am ga scheme ko polite u prime minister de 1000 crore man ni state kawin ka office ko chak te kan ga scheme lai bai ka mom ti penem kam ga ba penem kam ga mo chubo mutu krek gi penem kam ga scientific method mom to mo ka ta ka kam yung gani ka office ko am ga taman tadi chubo mutu bo egi chilak tere bo imu tu chilak te do sam pa hajar tere what is the reason what is the cause behind it how fun gi ka ta to ka kam yung gani ka office to chubo mutu kam ba Jaintia la dei sam pa hajar tere kamu sam pa hajar tere da drop the bian the kot gi pai ba stu em ge demand and gaps la you am kam extend expanding support la you am kam the bon bat bendunai e chigi bitwang district nei te da bon sin ju em ti minimum but sin nai usi em ju you am guru ga agriculture department kini waro man gito work central government to we are in touch always we are inline lembaga agriculture lembaga horticulture lembaga veterinary ile ka man ani yung bon sin jo bon gong ile ke sarkar ile ke bulu the dok mesti the dok belangi na bar ba temang min le chenong tu asai we are lax we are insufficient kajingam kami wo kajing yo to mi to ite dom da long be ke dok kha long ke dok sia long ke dok belang nyo sai himi kat wo yo the kat wo yo na po state nyo sai hap ke ne supply na bar nei te da bun sin knyot ko na bar ka rom dok biang i prai ne ha ka jor ka chiam la ka jo ha ka kam agriculture ka jo e le klam yo ko han na bo 80% boy na ba te te da kat ka man ka ni hai won i benta em ka mu man ko tip ko experience you implement in the right way in the right direction yo dam man ki loser yo dam man ki do nong yo dam man ki nong do nong te da ko jing em yo ngani ko office ini ngas ngawa e kublai kerpang e sarkar Meghalaya ni war kam jo sarkar India tip ki jit ba kam tam ko officer go mayang wo tip ku lokit ni ga thau wo tip bukan mo ikan ke chnong go nga wan bu ya kan ke chnong yo nong ki Nongrep yo nga yo nong ki burgu em chen ke tan jong mpe ka manga kat kam nang kala mo ni em se vi small skill training program ini lembaga ni ga Jindayal program em gulali hikai welding em gulali hikai sor em gulali hikai kam ter ke government of Meghalaya government of India kam tam ke progressive yung prime minister Boromi ke skill development program is a must bon da go sa tu bakla ini udah mini penai mo training lam bakla tu welding saya dah support kan men ko ko belum tahu bakla welder tu welding kari em oke em peraki perawi senagi ongi ni kim da ko welding ro kada khas pre ani ka kam na mem jo ki to we welder mystery with to dor do tu lo san sa wajar na dia kene im kam te ro mkwa ulut bi prajar udah bi nyawajar kwa ito profit should be there taka profit uman go ye go man to diwari be de jingkai diwa tumu de jingkai je man profit ka tenai te daw la rim sao thui yile i mpo chewon le tenai te daw myo sai hab corporate lang ni waga government of India waga government of Meghalaya em gumentago e nega state fund em gumentago yo nega central fund kamong nu doktor ni we from the central government we always give you the opportunity but the implementation is yours from the state government he is totally right la e karwa eli kam the state government chim khiai daw man ki khoni go do nong te nei te daw kenu de men ke ni program man go luti go yo selok kam ni ke ni ji chem lang emi tipi boy da bonu go tipin ni emi ngam tip pa ke ni go office yo kan nga ni yo opsha dik da don bia karwon em kam ni go office Barok ki breu ki khmi yakalawai babha ki wat yakajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang He MIT University Meghalaya man kasni kalong ke jing sedang bathuma ki Jinghikai bapura katkom kejok ke bamta ke
MIT University kadan bunjait ki course pat ki Jinghikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, bat QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjob ki urlong bat ki galalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok.